Sika tiragsak ko. Tinapalabas, mangan kuman da Elisa ken Sita, idi masideg ni Jinky. Ket pinagungtan na ni Elisa, gapot di na tinungpal tibilin na asaan pa'y amangan, aging gadi na malpas alabaan ti kaos da ito'y. Nasuron mat ni Sita ket isun ti simungbat, ano di pa'y lapumanaw ni Jinky, ket sabwagan na itinapudot adanom ti rupa na. Kabayatan na, kinasarita ni Mrs. Santos ni Richard maipapan iti umadanin akasangay na. Ket nasauna iti baro, nga awisen da Don Romeo ken Oliver. Saan kumakayat ni Richard? Ngem impaimanan ti amin ken ni Mrs. Santos. Inawagan nga rod ni Mrs. Santos ni Don Romeo. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo, anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Hello, Don Romeo. Agyaman nagtasinong batam ti awag ko. Kumusta, Mrs. Santos? Imawag ha, gaputa kasangay ni Richard inton Sabado. Ha? Kasangay na? Wan, Don Romeo. Kat maawis kayo ka ni Oliver. Anya? Sigurado ka? Amangan met no sana kayat ni Richard ti kadamin to inton kasangay na. Awan pagdanagam, Don Romeo. Laglagi pa niyo kuma. Kasangay ni Richard inton umaya Sabado. Isuanas kan nga da kayo ka ni Oliver. Sige, Mrs. Santos. Pakaragsakak day tanging pagam. Kasaritak ni Oliver, tadumaray kami. Nasayaat, Don Romeo. Agyamanak, Mrs. Santos, naimbag ka unay. Awan anyaman na, Don Romeo. Kat namnamaan mi ti kaadayon to inton Sabado. Ha? Sir Oliver? Ay, mabit lang tayo lukat ko ti gate. Ay, mabit lang, sir! Aday ta, sir! Sumrakan! Ay, si Mang Putan ni Sir Oliver. Ikap kong digit. Sita, Umayan, sir! tulungan na kamang ibaba kadagiti ginagatan ko. Uwan, sir! Oliver, nasaya at adakan. Kunaklakit din no talaga adimon kayat ti agawid di ti balayo. Kailiw kang aminan. Ket kayat ka makita. Oliver, apay nga inagganak. Sana bale, taduduha talang dito'y salas. Awan nakakita ka data. Di mon ulitan day ta, ah. O anya, mabisin kan? Kayat mo ti agmerienda? O sige, agsasango tayo kada Sita. Sir Oliver! Elisa! Adayin sa ganak amerienda! Ay, apag iso. Alang arudan, intayo ijay kusina. Elisa, kayat ko ti sumarong ka iti vacation house ko iti lugar yo. Sir, mabalin ka diti sumurot. Wala, agbiyahe tayo ito yung Sabado. Kasanunda, mamam. Awan agluto iti kananda. Di, agorder dan tulatan iti kananda. Oliver, Ala, isagana yung dagiti awitin nyo. Agbiyahe tayo inton Sabado. Ada kayo kang di titirasa nga gininom iti arak, papa. Well, Oliver. Kayat ka kasarita. Ang sakbay na bukbukam day tamay sa baso. Ta uminom ka. Sige, papa. Naimas na, papa. Wan iho, insagot kanyak ti may sagayim ko. Gamitalaeng nga inruhar ko. Ado talaga ti gagayim yo, nga gisagsagot ka na kayo iti arak, papa. Gapo taman nakigayem hag iho. Isuasi ka,
Rumbeng aman nakigayem kamet. Gaputa na ragsak no ado ti gagayem mo. Uwan, Papa. Oliver, kinapudno na. Adda na pateg nga ibagaken ka. Kat sapay la kumata umanugot ka. Anya dayta, Papa? Kasangay ni Richard inton Sabado. Kat nakuna ni Mrs. Santos, anas ka na dumaraay ta. Kasangay na, inton Sabado? Wen, iho. Sige, Papa. Dumaray ta. Itantan ko pa ilang ti panagbiyahe ang mapan di probinsya. Agyaman aknukasta, iho. Nasayaat mo't no kasta, Oliver. Iti kasta? Madarayam ti kasangay ti kabsat mo. Uwan, Elisa. Kaya't ko asumaya at tilinangan mi ka ni Richard. Sapay ko matakasta. Isong itantantay pa ila ti panagbiyahe tayo ang mapan di probinsyayo. Awan parikot iti dayta. Tinasken, dumaray kayo iti kasangay ti kabsat mo. Kalpasan ti kasangay ti kabsat ko. Agbiyahe tayo to. Sikat ti makaam mo, Oliver. Adda akmanin dito igit ti swimming pool. Sapay ko mata mauray ko ni Oliver. Kailiw ko ti sigod alinangan mi adwa. Jinky? Oliver, nasaya at rimwar ka. Kinapudno na. Talaga nga or-orayan ka dito eh. Ha? Malagip mo ka diti na palabas. Nga adda dagiti kundaway nga aglangoy ta. Nakaragragsak ta iti. Malagip ko pa'y day di na irot nga arakop mo kanyak. Anya? Kaya't ko kumaama isubli dagiti apagtan, Oliver. Iso nga umay ka. Apa ginuyod na? Saan na bale? Saan nga adalong tinakat na gantan? Jacket lang eh. Di takan. Mabit lang ang Oliver. Jinky. Oliver, Jinky. alaan Oliver. Arakupan. Please. Saan apod no tinakitak? Pumanaw akong dito'y nagtakdarak. Anya ti kayat asawan tinakitak. Elisa, Dong, umay ka. Agtugaw ta dita sirok ti kayo. sige, Dong. Elisa, amok ti nakitam. Ngamin, nakitak mag. Dong, Apay, Elisa, nasaktan ka iti nakitam? ko, Amok a nasaktan ka. Gagangay ti agay ayat dayta. Dong, Da Sir Oliver kan Ma'am Jinky, kat siguran aglanglangoy da dita swimming pool. Idi pa ilawan ka. kasta ka di. Nadagkat da iti tunggal maysa. Kasta ti amok, Elisa. Deta siguro ti gapuna. Anapudot ti ulo ni Ma'am Jinky kan ka. Ngamin, pagimimunan na ka. Dong, Agan-anad kalata, Elisa. Ngamin, sabali ti ugali ni Miss Jinky. when, Dong, At dadapay laang ijay swimming pool. Anya nga tati araramiden da, Elisa. sige, Dong. Umunig akon. Sige, umunag kan. Tapaliiwak ida. Pangasim ko nga, Oliver. Kaya't ko nga isublit at isigod alinangan ta. Sige. Ngam kaya't ko asaya atam ti panakilangan mo kadagiti babawnan. Isuda ka di ti rason. Tapno agtungpal ka iti kayat ko. Wen, Jack kaya't ti panakilangan mo kadakwada. No awan da. Awan agdalos ka nagluto. Narigat ti agsapol ita iti mapagtal ka na babawnan. Okay.
No kastati ko na. Agtong palag, Oliver. Nasayat. No kasta, umay ka. Aglango ita. Jinky! Alan, Oliver. Aglango ita. Gila ko mapasyakan iti danom! Elisa, mangipan ka iti kape jay swimming pool. Senyora, Agawam, kape para kada Oliver Kanjinki. when, senyora, Kalpasan na, mangala ka iti tuwalya a para kada kwada. when, senyora. Adto iti kapeyo, sir, ma'am. Thank you, Elisa. Adto yung matitwalyayo. Adto iti parakan ka, Ma'am Jinky. Agyamanak, Elisa. Kasta ti babaunan. Asikaswan na, ti amo na. Adto yung matiparakan ka, Sir Oliver. Pops! Ay, naibagta na si Pau ko. Ay, nagkat ko man iti danom. Sorry, sir. Naipigsaksama ti panangipurwak ko kan ka iti tuwalya. Sige. Ag-enjoy kayo, sir, ma'am. Oliver, agkapitan. Naamangan no agbaa. Elisa, ada ka pala dito kusina. Di ka pala mapan maturong? Palpasak pa ito'y trabaho, sir. Agungungot ka kadi kanyak. Saan, sir? Awan gapuna nga agungatakkan ka. Oliver? Jinky? Alisa, kayat ko ti gatas. Mabit lang, ma'am. Sige, maturog akon. Indakon. Elisa? Isa ron nung iyaseled ko day tagatas. Ha? Adto'y tigatas mo, Ma'am Jinky. Agyamanak, muchacha. Sige. Indakon, ma'am. Itulog ko Mabit lang. Hindi mo kadidamagan. No apay at tinumpa ka, muchacha. Ti ang mga takadyak maawatan dagiti tigtignay mo. Agraraman ka. Kasano, iho? Inton bigatan ti kasangay mo. Nakasagana amin ang amaluto. Umay dagiti tinulag kong agluto inton bigat, kat isudan ti makam mo. Wen mamay, da kayon ti makaam mo. Kat nea, masapul anataer ka inton bigat, iho. Natairak mat talaga, mama. Nalawanan. Kat, inimbitaram ka di dagiti kakadwa medya restaurant? Wen mamay, nga magbati dagiti naka-duty. Tapnosan ang mga recap te restaurant. Sige, sikat ti makaam mo, iho. Wow! Nakatatar kan, Boss Richard. Agyaman na, Tess. Ada si mangput ako, che. Amangan no isuda dagita. Ha? Oh, dayjay. Sabten dagiti nadutukan a security guard. Ha? Boss Richard, isuda nga agpaiso. Ti ama kan ti kabsat mo. Agyamanak, Don Romeo, taymay kayo. Sige, agtugaw tayo. Agyaman kami, Mrs. Santos. Awan gayam. Isuda ito ni Oliver. Maragsakan ak amakamamukan ka, iho. Kasta akmet, madam. Sige, agtugaw kayo lang, ha? Tay nakibaga ka ni Richard nga da kayon. Sige, Mrs. Santos. Ada red wine dita, makamu kayo latan. Wen, Mrs. Santos. Iho, apay nga da ka dito'y silid mo.
Idinto ta nakita ka itay, Jerwar. Mama, Adan da Don Romeo kan Oliver. Iso arumwar kan iho, kat makilangan ta kadakwada. mama, kasladyak kabaalan. Ama kan kabsat mo ida. Laglagi pam, iho. No awan ti amam, awan kamot ita. Katiguram kan kuana, pangaasim ta iwaksimon. Naragsakak no makitak anasaya at tilin ng inyong agama. Kastamot tan iti kabsat mo. Mama, Kasi iti kanayon ko nga ibagakan ka. Awan nagkurangan ti Diyos kan ka. Takalpasan apim mo sa iti inam. Impaay na kas inakan ka. Impatag ka, iho. Impaay ko ti amin akasapulam. Pinagadal ka. Iso nga ita, nabaligi kan iti biyag. mama, Sa bagay, maawatan ka, iho. Nupay kasta, makilangan ka itinasaya at kadapapa kan ti kabsat mo. Nga uray panagin ko kunalaeng, iho. Makilangan nga ta ni Richard kada Don Romeo ken Oliver. Gagayem, di uliwayan na denggan ti tuloy tinubela tayo ana pauluan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.